We can go bad for bad. Mugiye kumbwira album The Ben aheruka gusohora uburyo yitwa. Kwizera Bosco. Yo bimeze bite? Mumeze neza? Muri tayari gutsinda game yanjye nabateguriye. Mwe utsinda arahabwa amafaranga. Ntabyo noneho kwa kundi twakoze ngo mwese muyatora. Utsinda arayahabwa nyuma. Okay. Iyo uturareba nyine watsinze byinshi sibyo? Game yanjye rero nateguye. Iragira ngo. Ngiye kujya nkwereka ifoto y'umuhanzi. Umubwira amazina ye bwite. Mazina ye bwite. Nimba we namweretse umuhanzi tuvuga ati uwo bamwita gutya na gutya. Sibyo? Nta numwe nashobora. Twagiye. Nta kuno wahindura se. Twagiye. Uyu muhanzi muramuzi? Yaman. Amazina ye bwite. Sha. Mwese kirabananiye? Cyane. Mwongera mutekereza amazina bwite ya Yaman ntago muyazi. Kiranze. Uyu Soshomura. Ndariza ariko sindi kurya. Ntago urizi. Ntago. Uyu nguyu. Bruce Melody. Wait. Amasegonda ari kurangira. Bruce Melody ntago muzi izina rye. Mbakopeze. Itaha iwacu. Itaha iwacu narindiza ahubwo numvaga. Itaha iwacu Brice. Amasegonda yarangiye. Uyu nguyu muramuzi? Butera Knowless. Amazina ye bwite. Butera Janine. Yitwa ndewe. Wari ugerageje wari ugiye kugikora. Kambera. Kandera. Cyamwakishe nacyo. Okay. Uyu nguyu. Muri challenge ya mbere mukozemo umuntu umwe. Ariko amafoto ntago ararangira. Uyu nguyu. Eli. Taskara kubeki. Happy guys. Ajyane kwizera Bosco. Ni kwizera Bosco. Agari. Element. Biranze. Uyu nguyu. Platinum. Umujinda muzi ariko si. Uramuzi nyine avuga izina rye. Sky. Watugoye. Ni imiriro. Okay. Amafoto mu mafoto arenga 6 yose mukozemo umuntu umwe. Ariko nige wakoze. Okay, no. Indi challenge ngiye kuba. Iragira iti. Je kujya nkubwira izina ikintu. Nyine akantu gatoya. Uyituririmba indirimbo karimo. So fata. Okay. Wena nimba cyangwa uyivuge ndirimbo. Nyine uvuga agace gatoya nyine kiyo ndirimbo. Ntago ari kuririmba. Nimba mvuze tombe utuvuga tombe. So fata. Nimba nyine we nimvuga ikintu uhita utekereza vuba uvuga indirimbo. Uyu nguyu arakoresha inota rimwe. Cedric niwe uyoboye. Okay. Twagiye igikwe. Dore ubunanzi igikwe. Okay, so twagiye. Ariko bwagiye bese. Only you. Only you. Oya ubwo mwese we niyo muye ndirimbo. Jenny Element. It's only you again. Sweet. Cedric agize amanota 2. Amanota rimwe. Only ya The Ben n'undi mujene nazi.
Okay, twagiye Samoya. Inota ni rya sense. Okay, twagiye. Muri tayari? Tayari. Murashyushye mwese? Turashyushye. Slowly ya baby. Ntago ntushaka kuririmba ahandi hantu mu yindi ndirimbo wumva mo slowly ariko haririmba. Amasegonda ari kugenda. Cyabananiye. Okay, twakomeje. Haso. Haso Ndinas. Sense yagutanze nyine nugukora fast sizo. Twagiye tukomeze. Twagiye. Murashyushye? Turashyushye. Muri tayari? Cyane. Shenge. Shenge aya. Ariko murabaswa kwe. Shenge nayo ikibazo ubu ndimba ariko kumenya na stay by my side. Shenge. Okay, sense yakoresheje. Oya style wanjye byo wagiye mu bintu by'abakobwa cyane. Okay. Twagiye Popstar. I'm a pop star, not a doctor. Okay. Twakomeje. Dior. Cedric yagutanze. Okay. Twagiye. Bank for bank. We can go back for back. Tugabine we. Ni natanze. Cedric yamutanze. Ugaba muratangaye. Nizere ko muri kuba. 10-5. Nizere ko muri kuba. Ntago ndi kubara. Urabirera mu kiganiro. Sibyo, okay. Ikindi kibazo. Nuwe muhanzi ufite Grammy nyinshi kurusha abandi bose. Ufite Grammy nyinshi? Kendrick. Aya. Kendrick ntabwo ari nyinshi cyane. Mufite amasegonda 5 yo kubitekereza. Bagiye bari nka Chris Brown. Chris Brown afite ebyiri ndakeka. Ko birashoboka ko ashobora kuba ari umukobwa. Celine. Beyonce. Agikoze. Arafomboje. No gufomboza. Okay. Murabizi neza ko ejo bundi hari ahandi hantu bamamaje muri Visit Rwanda. Arumva ari mu bintu bijyanye na basketball ndakeka. Ugiye kumbwira iyo kipe yari Clippers. No, ndi muri NBA. Clippers. Okay. Ikindi kibazo kiragira giti hano mu gihugu cy'u Rwanda niwe muhanzi watwaye Guma Guma bwa mbere. Guma Guma superstar. Oya Guma Guma ejo bundi muri 2000 na za 10 na kangahe yarari Knowless. Oya King James. Urban Boy. amasegonda 5. Kitoko. Kitoko ntabwo yigeze ajya muri izo competition. Ameze nka ba Medina ba The Ben. Ntabwo bigeze babijyamo. Jay Paul. Cyabananiye. Muhanzi wa mbere watwaye Guma Guma ni Tom Close. Okay. Twagiye. Hano mu gihugu ndavuga ni amasegonda 2 yonyine kubusubije. Hano mu gihugu cy'u Rwanda niwe muhanzi ufite abasubscribers benshi. Isimbonye. Muri aba bari dutsinze ko numva amajwi yanyu yose tugikuremo niyitoremo wavuze mbere. Twese twagikoze. Aya mwese aho mbese cyangwa mwararibona. Mwahombye. Okay.
ikindi kibazo njyewe ubundi ibintu byanjye byose ni entertainment ntabwo turi bujye kure cyane sibyo ari urumva King James na Tom Cruise ninde ufite album nyinshi kurusha undi Tom Close. agutsinze Tom Cruise niwe ufite nyinshi urumva ikindi kibazo kirabaza niwe muhanzi umaze igihe kirekire atagera mu Rwanda ugiye kuza mu Rwanda ibintu birakomeye ufite amanota angahe okay twagiye ikindi kibazo kirabaza niwe muhanzi urumva wavuye muri secular music akajya muri gospel Ni Meddy. okay ikindi kibazo kirabaza urumva mugiye kumbwira urumva ni abahe bahanzi bujuje subscribers abahanzi ntabwo ari umwe mugiye kumbwira abahanzi bafite 1M kuzamura subscribers hano mu Rwanda ntayo afite Meddy Mbonyi umuntu umwe ku giti cye nzi ko ari subscribers harimo Mbonyi harimo umunota turaya Cedric nubwo nawe atagikoze neza hari n'abandi baririmba gospel hari za ambassadors hari na Dorcas hari Dorcas nanuzi wa mugabo sinzi uburyo bamwita Papi Clever na Dorcas nabo bafite 1M subscribers urumva ariko ubwo turayafite Cedric ko yavuze muri sekira sibyo ikindi kibazo kirabaza sibyo Papa Cyangwe mwese muramuzi cyane yavuye muri Rock Entertainment mu mwaka 2023 wapi 2020 yayivuyemo ava muri nuzo nyine muri 2022 sawa twakomeje twagiye ikindi kibazo cyabaza Bruce Melody biravugwa ko agiye gukorana indirimbo n'umuhanzi w'umusuperstar urumva umuhanzi ninde Diamond okay ikindi kibazo kirabaza mugiye kumbwira album The Ben aheruka gusohora uburyo yitwa Ayuzi Cedric nawe cyakunaniye okay same nk'icyambere niye album Bruce Melody ariko gusohora bayita ngo iki Shine Colorful Generation sawa okay mana wese ubundi atanga chaseti urumva ikibazo noneho tugiye kubaza ibibazo byo mu buzima busanzwe sibyo mugiye kumbwira ikintu kigira amaboko n'amaguru ariko kitagenda kigira amaboko n'amaguru ariko kitagenda intebe amaboko n'amaguru kigira ubuzima wapi nta buzima kigira kigira amaboko n'amaguru ariko kitagenda wari wagikoze n'intebe wijya mu bintu byinshi urumva mugiye kumbwira urumva ikintu cyaba kinuka cyaba gihumura abantu baragikunda toilette Cedric ko numva bari kukwandikira bagana nagiye kumfatira okay ikindi kibazo kirabaza ngo urumva mbwira ikintu
gishobora kuzenguruka isi yose kitavuyeho kiri. Isi ikintu gishobora kuzenguruka isi yose kitavuyeho kiri. Ewana nyine ubwo icyo kintu nyine nawe kumva cyazengurutse isi yose ariko ntabwo cyavuyeho kiri. Igicu n'igicu musiganye n'amasegonda 5 yo kugitekereza. Zenguruka isi yose ariko kitabaho kiri. Ukwezi, izuba, inyenyeri, ya isi, ya umbe w'isi, satellite. mwakisha ni internet cyangwa telefone. nese telefone si ibyo bahiri Ivahiri gute? Nivahiri se ubu. Oya none se nimba ngiye kuri internet sinshobora kureba mu bihugu byose nicaye ahangaha navuyeho. Televiziyo ntushobora kureba muri Amerika wicaye. Mugiye kumbwira ikindi kintu kigira amaso n'amatwi ariko icyo kintu nikireba. Ntabwo kireba kigira amaso n'amatwi. ntabwo kireba. Kigira amaso n'amatwi ariko kitareba. Kirumva se? Kigira amaso n'amatwi. Kirumva se basi? Ntabwo cyumva narwo kireba. Social media. Yeah. Nase si ibyo narimvuze. Nyamara ni social media. Cyabananiye. Ni televiziyo. Ifite amatwi. Oya urayirebesha amaso ntabwo nyine ntabwo ureba tu n'amatwi ko nyine ntabwo. Nguki? TV twakibaje chat. Televiziyo urayireba. Urumva? Muri make televiziyo igira n'ijisho nimba mutanabizi. Urumva? Televiziyo igira ijisho. Ntabwo mubizi. Nyine ibi biboro turi kureba. Ni amaso ya televiziyo nyine nuze projector zayo. Ni amaso. Urumva? Noneho amatwi wo urayumva ariko yo ntabwo yumva. Urumva? Urayumvisha amatwi ariko yo ntabwo yumva. Ibyo bintu biri compliqué. Nabana social media njyewe. Byo. Ngiye kubacira igisakuzo muhita munsubiza fast. Sibyo? Magaze hano. Nzenguruka isi. Nagari. Umukandara. Wagaza neza internet. Bari bamaze kubivuga mu kanya. Nasi cyane igisakuzo. Nibyo. Guys, niwe wakoze ibisakuzo. Challenge yanjye muyibonye ute? Challenge yanjye muyibonye mute? Aya mumbwira nyine mu byakiriye mute? Mugiye ko muri mwebwe murumva ari ndufite amanota benshi. Ngewe. Aya nakurushije. Okay, amafaranga turayasubiza. Oya. Tugiye kubara. Dusubiremo ibibazo. Ay no subwo. Ako video birahari. Video birahari. Okay, turabara. Ngo mugira icyo mubwira abantu badukurikiye. Aya. Sky ni ukuri, Sky ni umugome. Aradusereje kandi turi abastari. Urumva dukora. Ese abanyarwanda. Yende mustari butari. Sky aradusereje. Cedric, ufashe mic. Tubwira ibintu ukuntu iyi challenge uyibonye. Challenge ukuntu ibonye ikoreshwa n'abagome. Sinzi niba dufite isabu. Ufite uburyo bazamenya ibibazo. Birakakaye. Ari ryo bidakakaye urumva. Ko nababajije ibintu bijyanye no kubahanzi mwakoze. Senda ko nase koko amazina ngare ko twabonye kuriye. Oya uretse Sky ni induzi izina rye. Nindi Ari nagahimba. Nose kongera ko ntago ndagera ku rwego ku buryo gugoyana ntanakandikamo ngo babonemo amazina yanjye bwite. Nyine kumenya izina ry'umuhanzi ni ibintu babigoranye. Baba barakumenye kuri Sky. Ariko urabizi ko umuhanzi yamenyekanye n'amazina ye bwite aramenyekana. Biragora. Ariko uba ugomba kubuyaza. Ntago uba ugomba. Nose umuntu ni ikintu kigoranye. Bruce Melody yitwa Itayiwacu Bruce. Sibyo? Ako nabizanye amanota Mugisha. Navuze inyuma amanota.
wabivuze ubirengaho urakomeza ujya gushakisha oya ariko se ubwo n'ubujiji bwawe oya Gereza Sensei, reka nkubaze ubu ngubu uramutse umbwiye ngo uzane ikintu gikonjesha urumva ubwa mbere nkazana radiyo ubwa kabiri nkazana firigo ariko ukabona simbyizene ntabwo wahita ufata iyo firigo ugiye gutuma nzana nimba televiziyo ugejeje firigo ku muryango ugahita usubirayo oya ndayizana gutyo ntabwo bibaho Sensei tubwira ukuntu iyi challenge uyibonye Sky uri umugome pe ariko ubutaha ni njye nawe niwe ntacyo uransebeje kandi bari basanzwe bazi nk'umuntu w'inzobere ariko uziri kumbwira ibifaransa nabizi byari bikaze guys challenge yanjye ni uko nguko yareshyaga namwe mugire icyo mubwira abadukurikiye ubundi guys ndasabye pe Cedric we bimeze bite wahenza ndasabye sawa ariko ubutaha Sky ni njye nawe ni ukumutamo eba noneho ngenza mubaza abaperezida nzakubaza umwami w'Uburusiya sawa gukora research